Erkek kişi ayalının bir tuğandarın öz bir tuğanınday körövüce ümmet katarı körövü deydi. Kanday Afrikadagı bir ümmet menen senin kaynagan kanti bir teң bolup kalsın. Bir tuğanın bir tuğan katarı. Bunu kaynaga katarı, kalgan ümmet katarı görösün. Ümmet katarı göröt desең анда көчөгө чыдап коюш керек. Жок, урматтуу bir туğanım. Анын Куда деген сөйөк деген бар, урматы бар, сыйы бар. Koşuna üç türlü болады. Birinci koşuna musulman koşuna, tuğan koşuna. Bunun musulmançılık hakkısı, tuğanlık hakkısı, ana koşunalık hakkısı var. İkinci koşuna musulman tuğan emes koşuna, bunun tuğan musulmançılık hakkısı, koşunalık hakkısı var. Üçüncüsü musulman emes tuğan emes koşuna, bunun koşunalık hakkısı var da. Demek ümmetin ümmetlik hakkısı var. Kaynaganın ümmetlik jana kaynagalık hakkısı var. Tuğanınki tuğanlık hakkısı var. Söz türde var urmatlı bir tuğanım. Ağa jaman muamele kılsan, al sana jaman muamele kılat. Ağa jaman kılsan, ayalın oşonda sana muamele kılat. Oşon üçün anın dağı özün ordu var. Söz türde. Ayalına barsan betingdi karabайбыз dep kүйöme tuğanları karşı. Ayalına barsa betingdi karabайбыз dep kүйöme tuğanları karşı deydi. Emi bu meseleni tuğanım, oşol жерден oturup alıp öyle anıkı mınday aytışım kıyın. Oşol meseleni karap görüş gerek, teriştirip görüş gerek, akırında jıyıntık çıkarıp, emne üçün şunday bolgondugun bilip, anan tuğra jak ötkön hareket kılış gerek. Anıkı tuğra emes, munuku tuğra emes emes, balkim gelgile bardığızdığı tuğra emes boldu, bardığın unuttalыкta, bardığın kayradan, жаңы барактан, Актay жерден baştaylık degen söz menen başlasak, bul jakşı bolot. Anan Allah Taala'nın elçisinin sözü var. Men la yerham la yurham. Kimdegim ırayım kılbasa al geçirilbeyt degen. Oşonduktan ırayım kılуunda öyrөнüşübüz gerek. Egerde biribizge geçirimdүү bolup, biribиз көңүлүбүздү оорутпастан, oşol ötüp ketken günölөрдүн бардыгын geçirip жиберип, oşogo кек сактабай кое турган болсок, oşonda жашообузга жеңилдик келип, өзүбүздүн жашообуз бир нурланып, анан бактылуу адамдардын катарында болобуз. Кээде биз карап көрсөк болор болбогон нерсе менен деле өзүбүздү кыйнап, özübüzdü bir majburlap, oşol nerse bir kanday bir prinsiplerge turgan kişi olup, tarıgan kişi olup, ömürde ötkörüp jiberiyoruz, karasak arkasında 20 yıl, 30 yıl kalıp ketken bolot. Şonduktan urmatlı bir tuğandar gelgile geçirişken yürünölüp, geçirelik. Antkeni biz dağı kaysi bir dengelde günөө kılganbız, biz dağı Kuday Talam geçirimine muhtaçbız. Egerde biz geçirsek, Kuday Talam geçiret. Egerde biz geçirvesek, anda Kuday'ın geçirimini aluu biz üçün öte kıyınga turup kalat. Gelgile, mına uşul münötte, uşul oturgan jerde, Allah'ın atı menen kasam içip aytып, egerde kimge men öçeşip жүргөн bolsam, kimge tarınıp жүргөн bolsam, oşonun bardığından geçtim, boldu men mundan arı biröөгө kek saktоо degen, tarını degen nesini alıp ketkin gelbeyt. Menin bul жүрөгüm tarınууга, kek saktooga jaralgan emes eken, gel жүрөгüm iman menen, zikir menen tolturayın deyip turgan bolsok jakşı bolot. Kээде ömür boyu kek saktap, uçuraşpay, süйлөшпөй ötüp ketken adamlar var. Albatta bul toora emes. Kudayım şermende kılbaсын urmatlı bir tuğandarım. Gelgile, uşul münötten başlap, uşul zamattan başlap bardığımız bardığın geçirgendi yürönüp, yürekten bardığın çıkarıp jiberelik. Assalamu alaikum haceke, ayalım apamkına barıp keleyin dep tez ayta veret, жооп бериңчи haceke deydi. Çıkkan kız çiğinden tışkarı degen söz var. Anan törkünün jakın töşögü jıyılbayt degen dağı söz var. Uyat bolot bul. Uyat bolot. Geçke var. Oşon üçün kaynanelerde kızlardı göbele girgize verbeş kere urmatlı bir tuğanım. Mal meni gelgen jakşı çıkkan kız çiğinden tışkarı degen an үйүндө жашоосу var özünükü. Oşentip içime batkan sıtma batpaysın degen tuğra emes. Bu barıp ajırашууга alıp gelip kalışı mümkün. Ayına bir jolu varsın, başka kılsın, telefona söyleyip dursun. Bирок geç kelekete öre turgan bolsa, bu otodogу mahabatты buzup koya turgan boluşu mümkün, jakşı emes urmatlı bir tuğanım. Al jakşı emes. Anan keyfirler bir yılda bir joldağı jiberbey kapa kılganda aldağı tuğra emes. Bir ayda bir jol vargan bolsa inşallah jakşı bolot. Hemen ikinci soru. Bizde bir karındaşlarımız var dedi. Suro bir kovası bilip belgilesi de turan dedi. Biz onu alabay biliyoruz götten beri. Yani al kız
ата энеси өтө жаш маалында ажырашып кетишкен экенler. Анан бул кыз апасы менен кеткен, и атасына башы барган эмес бул убакка чейинчи. Анан атасы менен апасы ажырашкандан кийин атасы башка аял алып бир баласы бар экен андан да. Андан кийин атасы өтүп кетти ал кыздынчы. Анан ал кыз айтат, ошол өтүп кеткен атамын баласын табып, эми атабызды эмес башка баланы табып сөзсүз мамиле кылышым керек бала менен же билбей койсом миссияны жокпу деп суроо бердилер да. Ошол эки суроого суранып жооп берип, основной жана касени сиз айтып дайындап коюңуз деп. Анан эми жанагы бир тууган карындашыбыздын аталаш бир тууганын тапкандыгы жакшы. Адамга бир тууган керек. Урматтуу бир тууганым, адам деген ооруганда ал сурай турган, чарчаганда көңүлүн көтөрө турган, атасына Куран окутканда шерик болуп жардам бере турган, анан кыз дегенге да капа болуп калганда төркүлөп келип, кадимкидей бир арман айта турган, төркүлөп келип төш ташый турган жери болуш керек да. Ошондуктан ал бир тууган тапкан, аны менен катташкан албетте макул маселе. Ал бир тууган иниси аны менен катташуу керек болот. Сөзсүз түрдө бул ошол адам эмне үчүн бир тууганды болгонду каалайт, ошол бири-бирине дем болсун, күч болсун дейт урматтуу бир тууганым. Мен ал карындашыбызга жанагы Чыңгыз Мырзаев деген бекен бир тууганыбыздын бир тууганым деген ырын укканды мен ага сунуш кылат элем. Аял өзүнүн апасынын үйүндө канча күн жүрө алат, рахмат дейт. Эми бул ошол жубайлар өздөрү кеңешсе канча күн жүрсө деле боло берет. А бирок эркек ыраазы эмес болсо, анда эрте менен барып кайра кечинде кайтып келип калуу керек болот. Анткени эркек аялын өзүнүн ошо аялдын төркүнүндө калуусун каалабаса, ал эркектин укугу. Бирок эркек өзү уруксат берген болсо, канча күн жүрсө ошого дагы боло берет. Анан эң эле кызык нерсе, Кыргызда жакшы бир сөз бар, төркүнү жакыны төшөгү жыйылбайт деп. Үйү жакын болгондор эрте менен деле кечинде деле, эрте менен деле кечинде деле ошол төркүнүнө каттай берген. Бул ошол кызга жакшы эмес. Ошону ар бир аял киши өтө жакшы билиш керек болот. Ассаламу алейкум устат. Жолдошум апасына барып келсе эле уруш башталат, бирок апасы мени жакшы көрөт. Рахмат Элмира дейт. Апасы сизи жакшы көргөн болсо эмне үчүн анда жолдошуңуз аякка барып келгенде өзгөрүп калат? Балким апасына салыштырат, балким апасынын кылган жумуштары, тиричилиги, анын кылган бир туткан идиш аяктарынын тазалыгы ошол себептен болушу мүмкүн. Кандай болгон күндө дагы сиз ага маани бербеңиз, сиз дайыма жакшы мамиле кылыңыз, кайненеңизге жакшы мамиле кылыңыз. Анткени кайнененин жүрөгүн алган келиндер дайыма күйөөсүнүн жүрөгүн сөзсүз түрдө толук багынта алышат.